INP Mizo Channel Clear to te in Zain Chibai Levek Ule Voin hi March ni kwa ania Myanmar ram chung chanchin le akai noi Myanmar hian civil war naim ti te kan clear ho don nia Amasa in tuipuiral group YMA thu chua hi kanan chiar sakle lokange Myanmar sipaitan diklo taka ne chu sarkar martial law an puang hi tuipuiral group YMA chuan condemn tak zeta kilometer som sari chuanga thui indo Myanmar border tuipuiral group YMA chuan Myanmar ramakan zau na thak unaw te har satna le mang anna anto mek hi boy kan ti tak zeta an mani sahim na zunga ronin hum him an nga yani phot chuan sarkar ho tu te beron chung zelin tuipuiral group YMA huam chunga YMA branch rang te chu kan unaw te lo tuam hlom turin kanin pe rengani antia tuipuiral group YMA thu chu hi secretary Bichalian ngurale president MC Lalram e ngaten ming an sign nanani ole yan gong lama tang hian bulin tran le phot tengu yan gong khopui tamui township lama po kongzo be puyan thak nasale leya kan hnung march ni thum khan tamui kongzo kha sipai lamin antidar chiam khania khamini ringot khan university zirlai te tiamin mi za chuang an mana an mi man te hi tun thlengin in sing zel lama an la ni in BBC chona soi line township lama po voin khan sipai opna do dalin kongzo an la huai hot zel bok ti chuan rengun khopui mun ranga miman anin be ti angvel tun thleng hianin thomala rengani tukin mandale khopui chu kongzo theilo turin min ong hlaina naute an duty na sakhop mai road number 62 35 73 le 30 vel Myanmar Economic Bank kot zone lamnen security an in siam na sa hleya heng kan soi muntina hian sipai le police mi som thumbor vel anom zelani ni khata voi ni tal che chuak thin mia tong lampon che chuak theilo ni inalang tin rail station lamporal thuam keng an khat fik mai ne soini nimin march niriat khan sipai lam motor rin mi asua hliam tuar mi pahnian tin march ni sari khan mandalay khopuya min ong hlana nauten mi som kwa vel an lo man to bokani kha heti chung hian mi pui chuan thu chungin demonstration an siama thalai rualte ro kongpui dunga kal chuakin kongan zo le zel tho tanin tari region mei khopuya chuan tokindar ko chokhan khopui mi ten kongan zo a sipai le police nan not dara mi somli chuang an man sipai lam hian CDM lamin kongpuyan dan na tepon hal ka nga kumsom rukmi papakhat po an vorhep bokani then khat chuan police lam hian zirlai te tiamin mi som nga chuang an man antia tin mi puite smartphone man dan po an check sakna sa hle ne soyeni bok makui khopuya po voin hian kongzo le ni sipai lamin an tidar vele bok mi pali an man ani kan ko khopuya ero boina lo hlo an kongzo tumna hi sipai lamin an lo danga mi pui po hian lulul chua lovin sipai le police duty lo na laman kalve ta thunga boina ta lo hlowani cheu padong khopuya kongzo po hetiang thowati darni in hliam tuar mi pahni anom vele bok mi pathuman man minong hlana thuni na pong lak sarkar chuan voin khan thu chua thar asiam vele ta a atuanga ti cha sot leni athu chua chuan hetiang hian ram chung boina chin felatumani pakhatna chuan CRPH thlop tu te chu zel kum sari thleng tam tir tur tenia pani na CDM phu sahrim hrim hi zel kum ruk tan tir thayani pathum na CDM tel turan nor lui tu hi zel kum ni tan tir tur palina protest how tu hruai tu lam hi zel kum nga tan tiran nianga tin bangana chon protest tura pung khom hrim an man hi zel kum thum tan tir thayani parukna chon protest hrim kha zel kum ni te chuana dotlia sarkara thatlo na lam hoi zonga thu pos khang ho kha zel kum ni tan tir turani social punishment ti tura thlop tu hi zel kum ni tan tir theini bok
mani ngein social punishment kan ti chuan zel kum thum tan tur politics thu la post hrim an man chuan zel thathum tan tur ani ro pui lo sot hle mai hei hi general zomin thunan mars thachungin kan ching fel thayanga ti le don thla mars chung hian boru ka so sang nge yarin om thu kan soikha man la tan don ani hi minong hlaina kop chuan ram chung media panga heng mizima dvb 7 days le myanmar now te hi voina tangin an na thok to lo turin a hril ni in miawati news chuan soi heng media te hian engti zong ma in news an chua ve to turani lo ati top mai ni CRPH lamero chuan tuna minong hlaina sipai council nun rong tak hi ko ta king ti tukin khan an soi ve thunga sipai council thil ti dan hi ram phat san na ani awangin penal code number za som ni le pani ate pakhat na le za som ni le palina e na mangin nepi do khopuya march ni li khan lekha an file to ni in an soi heiba ka february ni khata president Win Min le state councillor Aung San Suu Kyi an man te po ramdan puine na inkal tlatani voin march ni kwa khan a soi fia non le boka sipai council ro chuan CRPH contact lo turin mi puite ti a chotianga CRPH thlop tlat te chu kan soitak ang khan kum sari chung zel bangin zu tang alo ti to ni Kachin state lam hi sipai le police an cherova theiviau mai nimen lama sipai kutura thi pakhat phei chu en reom khopin aluan ka sakani heti chung hian voin lama po sipai opna do dalin kongan la zo zel Kachin state munghin khopuya kong zo mi puite anti darna lama meiche pakhat le mi pa pakhatin hliaman tuar vele meiche hian a konga hliama tuara mi pa zo hian a bana tuarani heng mi te pa ka hliam tuar dang ponom nol nia soyani kan soi fawangin sipai le police lam hian stun grenade le tear gas te rubber bullet ba ka silai mutak pon mang fawani michina khopuya nimina anman ta kha mi som kwale pakhat annia anjinga mi som pakwa chuan chhuale maya tin no pang pakhat pon chhuwa telbok heng an la chhuwa lo te smartphone hi an check na sa a an mi contact te le kongzo tur te sipai do dal na lam thil ti a omem ti an en sak na sa hle ni puta u khopuya kongzo po sipai le police lam chuan airport bula lo changin kongan lo danga chanchin kan la khom lai hian buaina an nei omala omlo kaya state khopui loiko a hian an khopui high school number 2 ma a mi puyan pung khom vele a hetia mi pui pung khom hi police lam nen anin ti boilo nan catholic father le baptist pastor ten palai na an thokani chutia police lampo thataka an biak nu boina omlova an trin dona anin ngai lai mek hian police lam hian tear gas le stun grenade mangin an kap le sini hliam tuaran om nia soyani kayin state capital phaan khopuya po voin khan na satakin kongan zo bok moon state molamian khopuya po na satakin kongan zo zel moon state chunga ji khopui mi te kong zo chu sipai le police laminan not dar thile hliam anom lo lo chin state capital ha kha khopuya doctor pakhat civil hospital a thok thin doctor ngon chunglian chu mai khala clinica tukin march ni kwa khan sipai nan man ni in zalen media chona soi mai khala clinica hian a thlonin cdm tel dam lote an lo en kol thin nia soyania chu an man chan berani mai theyani hetia doctor beran man ta ka wangin ha kha thalai rual mi zani chuang zet chuan sipai kem lama anwakal no vele thunga sipai lam hian doctor ngon chunglian hi kan man tumanelo kan ti palani antia mase chanchin kan la khom thleng hi chuan thu chiang ala om theilofa ha kha thalai rual te chuan doctor ngon chunglian a chhuwa le ma chuan kan om rengang antiani ha kha lama tanga lo thlir kan om chuan helai zone hi khongain iron update don nia heiba ka Chin Center of Peace and Reconciliation CCRP office po sipai le police in valu no in office ngak tu anman nia soini bok CCRP hi Chin mi te inkara remna le mon na lam thil ti tula piang boy puina na anti ania thil tangkai takani voina ha kha khopui kong zo hi sipai lam hian ti boyan chak hle anga mase mi pui lam hian sipai kian san zongin kongan zo zela
sipai lamin an zui ve zelani boina a om hriat ala ni lo falam khopuya chuan voin march ni ko hian khopui chunga om zong a thei baptist biak in a kalin ramta na tong trai na hun an manga biak in pan theilo te po mani in chunga tong trai na mang theu turati an ni ten chuan dar khat tong trai na program an man zo nuwa po tul zual bi lo theilo thila lo chuan tuma pon chuak lova mani in chunga hun mang turin anin cha boka falam lammi kan contact danin voin ni falam chu theire takina re vong mai ani chin state marlam tonjang khopuya po voin mart ni kwa khan sipai opna du lovin kongan zo le bok ken lam hi an ti tha thei viu mai kantia cdm an thlopa wanga an na atanga chuak ta police le sipai te chu an din huna hlo om nia anin hriat chuan knu in englai po in tranpui anin huam thu an chua le soitak angin cdm atel an pung zela ni tinin sarkar na thok cdm thlop an om zelani heti lai hian cdm thlopa mi puilama pakai police le sarkar na thok dang tan po vounate an toka man tok panom zel boka chuwangin cdm thlop sarkar na thok te hi ven himan ngai hle rengani crph lam international relations lama mo phurna nei tu u thin lin ong point an din monthria in ti hian asoya cdm thlop tu sipai le police te chu an din muna hlo om riau ni anin hriat chuan anom naram ethnic armed force te thlatnoya anom theyang heng ethnic armed force te hian lo veng him tura anin tiam thu men thril veka chuwangin in din muna hlo omani chuan vabel vat mai ro atiani cdm pakai te chungchang knu le crph special envoy to un dr sasa te anin biak tuma po a than pa soina om lo ma se cdm pakai te an hum thei tur thu knu lam hian an lo soi to voina po knu le min ong hlana naw te hi mun nga la ya anin kap le ne soini a chanchin kim chang kan hreman tari lovani voina po min ong hlana naw te chuan an ti dan pa nga yen khopui ranga civil mi kongzo te ti boin an man le hloma myanmar ram chungan ni khata an khosak dan rova tak te hi kan soi seng lo ani ber sipai thu nei na dau dala ram chung mun tin an nor na akal chho mup lai hian he sipai thu nei na dau dal na tel ve turin private call muna thok tu te tiamin call muna na thok tu zong te thanem ngai takatel theu turin Myanmar Labour Union lam chuan pathian nia tangkhan an som non le hloma he nor ne na tum ber chu sipai thu nei na noya eng sum don na le ram in rel bol nama akal theilo nan chol thup mai hini he nor na tel turin Myanmar ram chunga na thok tu Labour Union som ni chuangin ngen nan siam le ni hi sarkar na thokte nor na cdm le zirlai rual te na an huai khot general revolution po akal tluanga private kholian tak nei tu te po he thila hian tel vengei turin Labour Union lam hian an nge nani Burma Labour Union an advisor ku cho chuan na thok tu te zong huap te la ro rel na an nei thu le na tho na khol zong private ta po telin chol tir vek ri hi an ruah man dan ani thua soi tun tum chu UN lamin Myanmar mi puite beisei anga ma lak mai don lo ta ka chuan Myanmar special envoy to UN Dr Sasa hian beisei turala neyem ti RFA lamin interview an nei na soi hi mizovin letling ni chia siloven kanan soi chonga nga Myanmar ram boi chungchang in thlir dan khoi ti zawnan in lo beng war pui ve hrim don nia tin Myanmar ram boi na hian thatlam alapan lo fo chuan tual chung boina civil war kan ti hi a hnai hle ti he thua tang hena fia chho theina rin ombok Myanmar sipai chuan thu nei na pong lak nuin mi puite chu rong takin a ngai sa ina thata chan ngai din huna mi puyan din awangin Dr Sasa chuan UN Security Council R2P tier turin adila mase Russia le China awangin ala hlo tling thailo chumi chungchang chu March Niriat Khan RFA chuan Dr Sasa chu interview anaya Dr Sasa chuan an malak zel dan tur hetiang hian asoya pakhatna chuan
sipai kutata Myanmar mi puite hi chan kan ngai ti kan ril theya tina dot le chuan Russia le China wangin kan hlo cham takna a chan tu nei lo Myanmar mi puite ma ni him na ngai tu turin tran puina kan dil theya Federal Army dinin ral thuam le mamo cha khai chu US te UK te Japan le UN a kan dil thei atiani Federal Army chu tu te hinge niang tiero asoi chiang che lo na a tuna Myanmar sipai noi nga vel oma hian noi li le sing ko le sang ko vel hi chu mitha anyanga minong hlaina lamtang a sipai dik tak te chu tlem te chawan niang ati Ethnic Armed Force rang ne na anin biak chung chang soi na chuan thalai ania politics lamaton riat anei tlem ri thu te kum som nga chuang mani himna ta na beitu te na thuron an pek thin thu te asoya tin min ko 9 po RFA lam hian interview an nei ve thova ani po hian Ethnic Armed Force te chu sipai lamin chithum an ta lung oi mai lo turin a fui na sa hle boka ton tuma Myanmar boy na hi keini nen in kung kai na nei lo ti su ati lom lomani sangkhat zakwa somriat le pariat hun laya kachian rammu te zinga mi uong tu chuan tuna sipai kop daudala kongtin renga mi pui force chi rang in fin khom hi a fu hlea beizel turani alo ti ve bok ti chuan military kop le thal tura Myanmar mi puin ko man zo me ka hian nam tinin lungrul takinan beya Ethnic Armed Force te poimo na po alang chhotial tialani tuna minong hlaina le ma sipai lulok te ho khosak dan chu da thapotila ko le tlang mi te inkara hian in mu thiam lo na enge mote hi chu a om renga Federal Army chu lo ding tak tak po ni se hunadu rei ngei na rin oma nam politics chia alu pal phei chuan rei tak po ding theile lo mayang ti po a hlo om tho mai tuna Myanmar anti-coup demonstration buai puitu Generation Z te zinga hian anem zonga kongzo zel du pol le Federal Army din du anom nge tura han ngai la kan video masalama po chutiang mi thuang ni an kal thu kan soi to kha tuna po hian sipai pai thak na tur Civil Armed Force din poiti lo an tam hleni chutiang chuni ma se Myanmar me puite hi aw ringin thei top o chwa tak ma se anramin khovar amu tak theina nero hun thale zung thisen le nun na tam tak se na langai mai theiani Dr. Sasa chu chinani ti hian omje dang anei le thei boka atong kam man pakhat Rohingya ti phei hi chu sipai du lo tong kam mai ni lovin NLD sarkar pom lo Aung San Suu Kyi ngein Myanmar Rohingya an om lo tia ICJ mi wa soi kha ania Dr. Sasa chuan tun tuma amang ta a Yangon Chief Minister U Phu Min Tengan aman tumpo khan sipai sarkar le kol mi puichon na satakin an demani kha thudik angalan chu huna oma Dr. Sasa na ani na ang le athen ang anga thua soi hian ngong poitak ane yangem ti te Federal Army soi hian enge ngong ane yang ti te hi ngai tu tura omani thalai ril ruwa hriam hrei chelek du na lian em ani ti te po hi thudik tak ni na lang ti chuan Dr. Sasa chuan ti hian thilom dan asoya minong hlana ko patanga tal chhuwa dan hi chi hrang omani ati asoi dan chuan ramdangin thattakan pom tlan thei tur zongin CRPH hian ma alave photania tuna China le Russia wangin responsibility to protect thu hi ala chiang thei che lova mase Dr. Sasa chuan ti dan tur kong dangala om teu thu RFA le media sang in an biak na soya asoi dan chuan malak na masa chu ICC kanti mai International Criminal Court le ICJ kanti mai International Court of Justice ma a sipai lulok ho thiam lo chantir masak phot ene Dr. Sasa chuan ICC le ICJ in Myanmar sipai lalten ethnic nam rang chunga leilen na anlo nei to zai te Rakhine lama Rohingya nam suat na thu te tuna mi pui poi soi lo kong zo aka hlum zai te wang hian thiam lo chantir na khop case anei to wangin Myanmar civil mi te bei sei hi alo thleng dik tan mek nia alan thu asoya
ICC le ICJ berin thiam lo chantir to chuan US UK le France ramte chuan dim doi na emo in thlahun na emo nei mia lovin ICC le ICJ misual tian lo puan to sipailal ho kutata Myanmar civil mi te chan chua chu ral thuam le sumpai zong emo direct tak point emo an phur hle to donani ati ang deuh hian nimin lama phei chuan Emmanuel Macron po atong huai to hle ni kha khatiang kha thilom dan ani mel riawani China ta ne ro adu om lo hle ve thungang geographical taka soi point Myanmar ram hi China tan mun poimo ni tlat ani hi communist ramania Myanmar hi full democracy ram alo ni chuan China ain western ram lama hoidon ti chianga a cheber handoni la China daunan athian khothlang ram tuemo chu an thlona tum tirnan Myanmar sarkar chuat aram leilung a ho phaldon tlatani tin atui puipo indo long te tana mantir thei bokanga heng thil om thei zong zong handon hian ICC le ICJ in thiam lo an chantira ramdangin nan nor hi China tan chuan ram chung boina tluk zeta hlo om ani ve tho mai chu wangin Myanmar hi engtik lai ma in China hian democracy system akal hi remati don lo ti chiang hleni Dr. Sasa chuan R2P kan ti mai responsibility to protect RM tangang lovani le R2PO responsibility to protect ourselves kan mang thei atia hei hitle min han lu chil leila R2PO omzia chu responsibility to protect ourselves tinania mani in hum him misual laka mani invent thei na right practice lo ngai to don tinani US UK le France ramte Japan po telin Myanmar rama Federal Army sipai pol lian tak CRPH rem ti na nge ya din chu thlopin ral thuam le sumpai mamo le thiam na chi rang nen min tran pu hi anin ready hle donani atiani dan bo chet hu nei na du atui hal sipai te inkara in be na alo om chuan Myanmar ram chunga hian thisena luan po tulang Federal Army lut tur hi thani thum chung lekin generation z thalai rual noi som ni an over thei mai narin om tuna Myanmar sipai te him noi nga vel ne soyan nia ma se taka chuan noi ngan tling lo hle in an ring hlom boka civil lama pakayan om tiu tura ngai bokila maro chu sipai thune na la kir le ngot hitok don lova ram in op na dan le in kai hroina dan mumal tak siama tulanga tun nuwa eng tika ma sipai nan ma ni thuwa thune nan lak ngot thei to lo na turte ethnic nam sang te pon an pom tlan Federal Democracy System thatak an duan chua le chu system anga rinom takan omero angai hle ngeyang